футбол на танҳо бозӣ, балки санъат аст. санъате ки миллионҳо сокини сайёраро шефтаву шайдо кардааст. Футбол – это не просто игра, это искусство. Искусство, которое покорило миллионы жителей планеты. Football is not just a game, it's an art that has enchanted millions of people around the globe. футбол варзиши рақами яки сайёра аст, варзише ки вақти рақобатҳо оламро ба ҳам меорад. Футбол – это спорт номер один в мире. Спорт, который во время соревнований объединяет весь мир. Football is the number one sport on the planet, a sport that unites the world during the competitions. футбол варзиши ҷаҳонӣ буд, аммо рӯзи ҷаҳонӣ надошт. Футбол был мировым спортом, но не имел своего международного дня. Football was a global sport, but it had no international day. пешниҳод дорам ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда дар созмони милали муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футбол аз тариқи қабули қаҳдномаи махсуси маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид расман эълон гардад. Entitled World Football Day. May I take it that the Assembly decides to adopt the draft resolution A/78/L56? It is so decided. рӯзи ҷаҳонии футболро ки пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиё ва раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустам Эмомалӣ аст, мо варзишгарон ҳама ҷониба дастгирӣ намуда ва тамоми тоҷикистониён муборакбод мекунем. Благодаря инициативе нашего президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустама Эмомали, на планете появился такой праздник – День всемирного футбола. With his proposal, Mr. Rustam Emomali helped make football more popular across the planet. من به نهایت خوشحال هستم که با دستگیری پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی روز 25 مای футбол بین‌المللی برپا می‌گردد. Футбол – это больше, чем игра. Это страсть, это командный дух, труд и настоящая дружба. Это миллион историй от первого детского гола до финального свистка чемпионата мира. Мы, футболисты, гордимся быть частью футбольной истории. Пусть мяч всегда находит ворота, а вы радость, вдохновение на поле и за его пределами. Жителям Таджикистана я желаю мирного неба и доброты. рӯзи ҷаҳонии футбол иқдом мешуд ки ба воситаи футбол дар солимии сайёра саҳмгузор мешавад. Всемирный день футбола стал инициативой, благодаря которой мы вносим вклад в здоровье планеты через футбол. як рӯзи хуб дар таърих як аср хотира мегузорад. ҳамакнун иқдоми варзишдӯстонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳо аз хотир зудуда нахоҳад шуд ва чандин насл барояш аҳсану офарин хоҳанд хонд. Один хороший день в истории оставляет память на целый век. Теперь и спортивная инициатива уважаемого Рустами Эмомали навсегда останется в памяти, и ни одно поколение будет восхищаться и аплодировать ему. A single great day in a history can leave memories for the century. Now, the sports initiatives of the Honorable Rustam Emomali will also never be forgotten, and generation will applaud and praise him. акнун ҳам футбол варзиши ҷаҳонисту ҳам рӯзи ҷаҳонӣ дорад. рӯзи ҷаҳонии футболро метавон зодрӯзи он номид. зодрӯзе ки нахустин ҷашни бошукӯҳашро Тоҷикистон мизбон буд. Теперь футбол – это не только мировой спорт, но имеет свой международный день. Международный день футбола можно считать его днем рождения, днем, когда Таджикистан стал хозяином первого грандиозного праздника. Today,
football is not a global sport. It also has an international day. The International Day of Football can be considered it's a birthday whose first grand celebration was hosted by Tajikistan. ҳоло 25 майро саросари ҷаҳон чун рӯзи футбол ҷашн мегирад. ҳамон рӯзе ки бо талоши муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаҳонӣ шуд, ҳамон иқдоме ки чандин насли тоҷик аз он гиребони ифтихор хоҳад афшонд. Теперь 25 мая празднуется во всем мире как День футбола. День, который благодаря усилиям уважаемого Рустами Эмомали стал всемирным. Тот самый шаг, которым ни одно поколение таджиков будет гордиться. Now, May 25 is celebrated around the world as a football day, the very day that, thanks to the effort of the Honorable Rustam Emomali, became global, and the very initiatives that generations of Tajikistan will proudly cherish.